Opese oye service. Ana usiesi o video camera, o vision mixer, ana o camera lens. Eni etiye mo asem David Imam. Super secretary o mrantie a yatete wo abefo nimde kwan so. A wo mbetimi ayesa nneema wo yina ama mo e obretie bi mo pe. Wo modin ye super esanse wo mo dem sonko. Se wo hia super secretary kira kwan a from 0543 885507. Mediani Jude safo enne dia beto dwa o social media and say Dr. Kyei-Duah abojia strong one akese edi diatem akansam se omo di nachi no amo ne koba no do be gye ne ho adamude bia no ensuo ni nya no atotu nkosia atwitwa nkokɔ akeka nsem bebre na de mebusa me ho se eduabɔ eye ne fata se wo se Kyei-Duah bo ana nti wo de yencha mpase yekɔ ne yekɔhwɛ eduabɔ ne ba ai se do si bo eduane faaye no ono wana de beto social media then ma peke nti wo de yenko ne kɔhwɛ eduabɔ ne ba na asa de bekɔ no ohwɛ matare ye hyɛme ya de opamatare no ma me no eye entwi yes wo akontom ne bia watare no opo bia na pamatare no watoto ni na wonya obi a mese se frɛ entwi obi dwa kama se ye coat ade bia wo kɔ wedding se ayem pokra de French na ntwi obe pamatare kama no entwi number na 0244 274327 0244 274327 o French ni ntwi obe pamatare kama wahye na sasem we na eduabɔ no mewie a mese da fresh sofo kuku dampa so penyin kuku dampa no wa kire eduabɔ asese eduabɔ ye anase enya na Kyei-Duah na gase mefa na me na toto nenum enti wo de encha won pese ye kɔne yakɔhwɛ sɛdeɛ osi bodua no ɛfa pacho myentie ohwe ayi na woso no na adoma omo woso no se de omo de befrɛ ensuo no ofoso na akopem so bete nka ansa na waka de obeka to woso no toto snap boom ansa na waka it's so serious na minim the secret nti a Kyei-Duah eye saade no che me frɛ no no akasa e kire mase etu de yenko yanim oh Kyei-Duah mpo kwa me so onsa atu o nsani atu na na obi na wani Batan, Eniana Homa Moba, Abufinasa Momantamoa, Anna could be the son of Benjamin. Assure, but the move a jow, the move a show on Sa. About was so, but was so, with the hoodie, Nibupa, assure any baby or Dimachi, Benini Wagon Bonnet, yet your Menatu said your timid child or coming home. Ah, or bad answer or Jimmy, Mimi Metipa, Aquimiama, assure, but Miss Osaa. Only baby, I mean, I do my jag. Ah, offer me one bonnet, when you will be a one bonnet, maybe I'm a Jumasuo. Yemi di cragging, that's what I want to do. A true nipper be our best or Jimmy Wadrum Bonnie, as she said, I'm consia, a mania, any a Sandy Abrameso, the Dishon shop. Nipper be over me who pass a young plumber, young for sending to me, a swore, sorry, my home and so, I didn't proclaim. But Mr. Cancer, Mr. Cotalansa, Mr. Agradaa, Mr. Pranansa, Mr. Carcoinsa, Mr. Suawanumsa, Mr. Makwa Odinsa, assure the Sandy Paculo be obedient me coffee, she said, or dreaming what you bonnier, Yimia Madimaco to a Samu, Amaniamu, any woman, the assure, and in Sign Concomoso, and Monoso, Obi so and San Francisco Bushio for Nipaboni, Bushini be or number brabo. Said your baby, said your mammy, said your name, said your name, said your name fear, said your name fear. No, that's what he said to me, Nijaka. I saw me Nijao. I saw what sorriness I would design Pacronia. That's how woman tell Pacroni talk. I saw that was the amount. Was it any? Look at me, such up. I saw any.
Asuo me kosua ni o. Me dane me de etu aboba. Nipa bi oba so oyi mi ama o de san bi ba me so o yi se adwuma de adi me we enye tu abofa bo na koma. Asuo se free bokum se free ni fa se free apre se free atipi. Ba bi e free ba bi nipa bi aba fa tu abofa bo na koma. Yo free chirichiri a wo dwe me ho adwembone me nye obi a ho adwembone. Asuo o hye ba sa hye no fa tu abofa bo na koma. Obi a no so ndi o sika. Obi ntimi no me ma obi adi asuo. Se obi se o sole atia me abra me sole ntia na we fa etu aba fa bo na koma. So u bossa ni pa kona we mi kosia we me da wase. Me de na busua nyina ne ma nyina da wase. We ayo ni pa kona kra ne nkwa. Me de sha wonsa. Me de ne ma ne na busua da wase asuo. Di na fa yi usim. Asuo we ya san ni musuo. Se musuo bi bedi machi ne be ye ede mbeto ede amane abade ya yaleda wo ya aba amane ye nkwanhia ye nimguase asuo monye ne mompa ngukura ma me obi bo pa ye mo sika me bo pa nukuta me nsam sika poli poni du me de bo pa asuo sole ase wan sole anya adwuma wan no me sa di bi kosua se wan sole ani mati asuo na se me bu bati me bu na me juadi mi so obeye asuo usika ni o e pondu me de da wase asa de abopa so le fa di machi ba na bi machi enya kwa boni so di machi kwa papa me obu pa so o pemi eni mbu ase apem osan a asuo wo de atwa ni pakro ne ka enya ne homa epo batan tanda Agradaa aprana ka kwan abusumnyasa mo man tema de mo kodua mo ankrage mo sole na mo sole waka nipa bi oba so wodwe mo adwembone asuo meni atijani batija fo nem me dimudi me frema mo ba bo mu di am sole eya adwuma aso wo nsanie die peja mu obi nson fan hye no busuefo me busuefo ni nsanie me da wase Okay, we ne nsɛm a kegyesi aka a wabodua akogina nsuo ho akeka nsɛm sɛ asa da nsuo nase idi nkosua ada nsuo nase na menim de kofa baaye anje ma kegyesi eyesa so kasa me frɛ kegyesi na nsɛm bia no no akyerɛ mase na ɔma me hu de ɛkɔ. Hello. Yeah. Director Kyei-Duah. Yeah. Pacho na boko de. Yo adum meti apo. Pacho I Jude ni Jude TV. Okay. Ma hu eye eduabo bi e wo social media etwabu. E na me se me fra confirm se e de na ekoso ama wo bodua yi. De ekoso ni se ewi ase gidie nti ana osofo ediskama asole panya na asole panya na boso ahwe ababona enam no enyima nti obi ho na ni biriska wati ase okay we di pare na no sere so na otwa na nti na obese oton ko jiska that ese bi akokoso na metra so hu se nipa bi ben on bese o moton me jiska nti no me de me hu jansuo because yankupa o wiase nyina nsuo ene abosom ene nwia na me kogina nsuo edi nkosua asante kosua ene snap ene akoko kogina nsuo edi kache nsuo ni se nipa bi a o peme nipa bi a me na nanti nipa bi a oni mabra bom a menye no hwe no be na nse o ton me agisika ana o yimi ama ana se obese o ye bibi no nsuo no ene ni se odin ni hwa dwebone a nsuo no medini je nsuo no medeni jensuo no one ne man na busha biya me de na sifo nyina etase ana ma twa nsuo ne mpo akse nsuo na ntimi a nyimachi na wanya nsuo no meni gu ne so tagu ne so yo no okay ofa Kyei-Duah minim se wo de wo ye obi aye nduru na pese busa se ada wunya no mframa mu se obi tatawa na anase obi kan wasema ma ko bo se bia no nya no mframa mu se obi enya me obe boni what okay ena meni ana me pacho ko ne bae na ye de oben wa na sei
Your baby na catch am say nipa bi me ma hwe mu ya nipa bi pese wa me bone ase enti me so no me ya ban me ni sika enti me ni aban pedifo bi abeti me wo atumi e wo ahonhom me no mo nante ewiase no so anyi bibi ani a keda nke ntue funu what you say okay jidi enti na eku nsomboso ani ehu ensanwe se nsomboso a me de mo ja abosom eni wia eni mframa eni ade bia wo wiase bia eye aduma bia me de mo ja okay na me se bisa se oni akona o ka se ebia o frewa na se bisa no e ban putumu ana se course ne ba kinkima hu se no we e threat ana se bisa course ne ba e ma no se threat e ma obi afra me bisa me se ni pass ma ji ba bia o te no wa na o te ana what you say okay enti ni ba ne frɛ me na ma me hwɛ me hu ye because obi frɛ o bisa se baby a wo te ne ho ana wo te wa na me te ba na so anya hint bi se kofo bi tata sa na be se musa se wo no obi wa asam ana me no obi ani asem me no obi ani asem but bi ana obi na ne me wa asem me dey ma bra bo mo no me no obi ani asem what you say okay me no obi ani asem wa bra bo but bi obi na ne me wa asem enti me de mo hoja nsuo me de mo hoja nwia me de mo hoja mframa me de mo hoja kotale me de mo hoja ade bi e wo asase so a onyankopon ko ye wo tumi dia me de mo hoja na be se musa se ewi ase atimi nka ye wo aban a mo hwe so eye police fo adentina asem se no afa wan koja police na nsuo mu na ado koja e Jude me se me de mo koja police o na se ye be me boni ewi asa na police for crime investigation okay what you say enti me de me hu ja na me titumi na o wi ase ni di enti awon na o wi ase di se so bi twemi won no ba bo ma awon no ku na fi wi ase okay baby a wo gidie wo no me baby am gidie wo no me gidie awon ma me no mo na awon ma o wi ase so bi twemi wadun boni no bi yeso ba me wadun boni a esuo na wi ane ne kwan ne mframa no eni ni okay eni ni fi asa so kwa sa no bon okay ti me fa mu go ja ba me fa mu go ja fe me di mu je tumi a onyankopon boy mate doctor emre san frɛ me da wase okay se de na me sini mo kan no kejesi na me frɛ na wakasa wie no ai ne nsɛm na wɔkan no mu dɔ na se bibia ngɔka papa enji grade mpɛsɛ me frɛ prophet donko na me busa no se eduabɔ na ɔbɔ na ye na eduabɔ no kura nsunsuanso wɔ so ɛma nipa prophet donko anase ɛda donko ya America na asɛm yi obutu bekwai ɛsɔfo kɛseɛ Pentecost sɔfo kɛseɛ a ɔbɛkwai wɔda bɛkwai ɛhɔ nyina district na bɛkumase nyina no ti ma me frɛ ɛda na minti asɛm a ɛda nso betumi akamai ɛfa duabɔ ho ai okay papa we dey asɛm busa me frɛ from Jude TV dey tia ne sɛ obi abodua Jude TV social media abrante bi afeni KJC a woye endro ni ade wabodua asan ho se obi awudi na chi bia no in case obekọ amani mo obekọ ha ma sa woni akọ ne duabo ni nya no e na me confirm ya firi ho se eduabo ye owo se wobo na ono aka se obo odua no susu aso betumi aba no so wow de u bi say na is ni ko si ni ba say KJC KJC se woni ma first no formally no ne ya ma me Agradaa na ye adwuma wana abo se adua no san no se nkofo tata no wabodua se nkofo tata no ai nti no de ho akogya nsuo ni ade no na ho akogya nsuo nti ne ho ba asem a wo ye sa de ne dua ne nyawo ndi me bi nkan ka kira oni se Bible say duabo hunu bi ye ne ho ebe ye adwuma okay de kata ade ni duabo hunu a ede ne be ma na dua hunu se wo de asem to dipa so na wo de asem atome so na wan kasa wo san so abodua enya adwuma pacho papa pacho me bawo se bia me ade asem atome so no na me ami bodua asan me ho no enye yi ma me clear no ni ma de konti na KJC ni ebodua okay na duabo bia se nya ni nyina so okay ansa duabo bia se unya ni nyina so ansa na obodua no okay fine if you say duabo na ho ni eni nyina so a Bible say enya adwuma enti ebetini aba say onu KJC no asem na ho kan odibem se odibem a
dua na ebeti ya adwuma. Okay. Se odi fa obo dua na enya adwuma. Okay. Meaning say you clear what I don't know. Macho, me clear pa. Gyasi Obofour. Then you clear was to say Gyasi Obofour or release case e be adwuma. Okay. Se odi fa obo dua na enya adwuma e won kontie nipa na obo dua no. Okay. But say odi fu no obodua na dua na betuma sa atani aba so. Depending nipa na obo dua na spirit na power eternity. Okay. Another dimension is we betting a good dua na odi for but our spiritual backers are more stronger. On betting a contain ya na kotiawo. Enti wona ye bo dua so nyina so hia. Okay. Say me am bodua no ba cho me ba papa. Say bia me am bodua no. Me di bimpa but eduabo betuma sa atani aba me am so. Udi bimpa but spiritually say to me a town wetin and stronger obi beti anything I say obi agodua but yakọ dane ato no so. Okay. Matias. Agodua but etimi fe na ti kokọ dane. Na di odi bimpa but etimi fe na ti kokọ dane na da to obi so na enim guase account. Okay. Na pampa jo the person me busa me say eduabo no eye say Kristo ni ubo. Eduabo nya de papa. Okay. Bible say na me say odo eduabo nti esan ba no so. Nipa bi obodua bi abonu dua benya no. Oboni dua. Nipa bi openu abobi a obonu dua yeyi. Obonu dua benya no. Say the same tia. And Bible say na me say odo eduabo nti esan ba no so. Okay, say mi peduabo nti no e wasa ade ne de eba me so. Ndi say wa wo ka say Jude a wo ka say say openu abo ojini na se duabo. Ndi say me so mi bo dua. Moment of faith ojini wo sa duabo e be ya dwuma tia wo. Okay. Okay. Let's just say eduabo nye. Eduabo nya de papa. Okay. Nya de papa. Papa cho. Wo si yin Sheila me ye no me. Okay. Papa cho, ye mre ni ntia, me pese busa se. So de o hwe ye de o tie ye no, asembe na be ka te na obodua na asembe na be ka te betunifo ho. Sima. Na the make can say whether KJC and say different other person. Mama ye num kasa na enye Sheila. Okay. Bible say awe to ye nyame dia. Ye wasem bi ho no ma ye mo hu dua. Time and chance ebe vindicate ebreni nkradia be yi wa kire. Ebreni nkradia be san uti. Sa wo nkwa ebreni nkwa ebe yi wa kire. Nti there is no need so be bodu pani dua. Okay, can trust them now say Awurade. Me mo mu mo ntena se. Mo mu hu nyuma pa. Mo maka mfu Awurade. Okay. Ndi be uku ni ntam kra emoa. Inku ni ntam. Ma ne ntena se no hu ni Awurade be yewo. Na ono so timi aka bi akire nyame se nyame timi sira eje nkwa. Nti so bi tie ni a no obi ami na no modua enya de papa. Okay. Papa, pache da se. Mama min kasa se mu ni pa bi enti ase. Ma obi bom dua no masan so kwa bosom na ne dua. Bosom na ne dua. Okay. Jude a oni me kasa o won te se ya bo obi dua. But ya se akoda ne bet ni pa na sa wu. Ma hu bebre mati bebre nso. A canton cross, a plan work. The devil can never save you. Okay. Never ever in your life. Or say, only for magis will be real work no say. Na me Awurade de me ba se mo benya nkwa no manya na moro so. Okay. It is a kasa bosum bi anya obi. Now ya da wa na kasa bosum we konfo yi. Na se duju ne kan ko pe. Ya titi wa wi, ya nya wa wi. Moment a won ko no. You have not been concluded. But bra you be do ho. Say you ko dan ni nya wa wi. E ho ye ku ye. Ye say we ye. It is obi tie nyame asem na. Mani ma wotiri mu da say ya go bia na ko bosum aso ya ko akodane. Anda wo be wura ho pe. No. Wa bo amena ama wadaka a wo be wu. Nti mo bi na ada na bosum we na je me, bosum we da ni bia, bosum bia na ni bia. Oba so be ku no afel. Nti wo probi oje nkwa oni Jesus. Awurade nkwa le betia save. Nti se yenu ake jesi no. Sa wo ben na ka kire ni se onfa ho ntro Awurade so mfa ne kran hye Awurade nsa. Na Awurade enye no na bosom de. Ena no to penu ya bonu betia sa danen. Onu se bosom betimi asave na. There is Bible say the ususu se okuta tumi bi ho ase che no. Obi betia wura ba bia, obetia kanta akokum sa nipa no. Akodane ato no so nti onfa ne wure enhye Awurade a oye ultimate powerful
obetumi save all souls na ono na be mani pankwa papa and we are that was say oh GTV so my pem yes have fro nyame nsira so free me free Jude TV nyame nka mo amen okay amen said ye prophet donko so dia metu dwa no prophet donko a wo aye be kwai obutu be kwai se bitim ya wo se di opendua bo no edua na aten ne ba no so ye ne kre because ade a wo ye bia wo ta ye bia ne ho adwuma ne ba se ba dada se kyerem a eye madwuma me yi ho ade de be ba me so se mi pedua bo a definitely wo se ba ne kwemu enye bible asem ye dada se kyerem ne de ekoso by nature ye sanity ena tu wasase de ono ne hawo no a opo ni mu kwase no memo ni dua menya ne hwe edua ho edua bo ho betuma nya ne de but jama oni akro na hu wo kese no nu hu se esimasi a me bo ni dua no ana se me ka na chi asem woni no ono na ese ko no na ne yamu nshi no te se wo pese wunya eye dadonko prophet donko so be solve problem bia ma wa betuma afre dadonko 0244 732750 bia wo bia no betuma afre no 0244 732650 ufre dadonko ade bi ha obi ade ka cha no be hwe kama ama bia atoye se ne ya na wo hwe Jude TV a meka kire wo se subscribe mami ye de nyoma pa e bebre wo ensem bi wo ho a na nipa adwene ne entiase a de wo fie ibusa na me di hu nkoma ama wo e wo adwene mu se eduaboye ama se enye oni tia ma me fresh of no yes be so ma hu se eya ama se enye e obi ane ba bia ngidie hye na obi atu na mo gesi obi bia ngidie hye obi atu na mo e wiase na e wo no obi a wo ne choices but choices a me make no e wo so odwene hu ye because that choices na me make no na do be ko hu kwaje mu. Do you believe in heaven? No. Yes or no? But she may be a oko. As a creator, as a creation, you have a creator. My name is Jude Obofour. Peace. Thanks for watching, and please don't forget to subscribe and share for more news updates.